Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mulukwen ti asawam, tapno naragsak ti inkay masakbayan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ay agasam ngay day ta agastusan ta iti internet connection. Kasapulan, bakit? Tag-work from home kami. Ay, manungay manan. Basta di kapartakan nga internet. Tapno napartak ti panang i-transmit ko iti aramida ka papeles, bakit? Manunga road. 2.5 siguro. Isupay manan ang maikisay iti budget tayo. Rumbang kit di amaragsakan kan bakit? Tagmalmalama kung dito'y balay. Saan kan amabutang nga mga no agchiksak? Ag-work from home tayon, pare Mike. Saan tayon agkikita? Basol dito yung pandemya. Adu talaga ti pinarnuay daytoy a pandemya. Ay, talaga nga adong. Kasano ngay dayta? Saan kayon nga agkita kini Chere? Ay, wala ron. Sapay puminpintas ni Chere. Sumiksiksi. Adda na panunot ko. Tapno agkita kami. Kasano dayta, pare? Bakit? Urayam di mang-install iti internet dito balay, ha? Taapay. Ada pa panam? Adda lamapan ko ala na papeles iti kumparek. Di mo pa lain na la idekalman. Amo maruda na rabyanak. Ay, amangan no babae mananday ta Si kakit dimit. Basta rumuwarak, babae. Ay na, adon ti historem. Namin adon alinoko nak, Mike. Iso asaan ako nga agtalagkan ka. Agtalag ka kanyak itabakit. Takasapulan na rumuwarak. Talaga akong parem ti papanam ita? Saan ako mare? Nalawag timbagak, akong pare. Ay, mamis ka talaga. Umay ka man dito tarakupon ka iti kastaunay. Saan ang mabalin? Ha? Apaya saan? Di na kun loves. Maangot ni bakat ko ti perfume mo. Sa bagay, uray adak dito'y balay, nabanglo at lata. Ay na, mamiss ka mo may sweet cherry. Ay, ag-work from home kami. Saan ta na makapag-date? Basta, i-chat na ka kanayon ha. Uwin. Ag-video call ta kanayon. Uwin na. Anyang iti serbit inapartak nga internet iti balay. Wana, awan ti makalapad iti ayan-ayat ta. Oray pa jay tigre, abakat mo. Saan mata tigre? Kasla tigre ko nama. Saan la akasla? Talaga at tigre, day dya misis mo. Karupro, pati tigre. Oy. Di nakman angutan na kasta. Ha? Sigsiguradwak lang. Asaan ka na pa nag-chicks? Kaskalat tigre talaga. Anya? Awan. Ne. Anya da ito'y adda iti tenged mo, ah? Anya dayta? Ha! Chikinini da ito'y anya? Hoy, tilay bagbagam. Ha? Anya nga ro da ito'y ngay? Naglabagamat. Kinagat ti kuton. Among sensitive ti kudil ko. Makagatak labas set. Naglabagan. Maamwak lang agchichiks ka manon. Makita, Mike. Ha? Ay, wen. Adan internet dito balay. Adan sige. Padasam, numayatan. Wen man. Kita man ti password na. Tanay, dahi talag suspitsa mo tentiyam mo. Adamot pagmayatan na no ag-work from home ni Mike. Ay, ante. Saanan ang makapagbabae? Kan mabantaya mo. Kan uray saan kon abantayan no adan ija balay.
Agtalnamot laang ang ti panunot mo. Wen, ante. At dansakat pagsayaatan da ito'y a pandemya. Dayjay lang Tama na yun ang tibinulan ababayadan me. Gapo iti dayta nga internet. Kat, saan laang mo't anilakay mo ti mangusar iti dayta? Sa bagay. Uray dagiti anak ko, mausar damay. Kan, oray si kamutan Awan lat hilig kong ag-internet, ante. Sa bagay, oray siyak tupay. Hey, agtrabaho aklangan. Ngam jay ibusak ti oras kan panawon ko iti panag-internet. Mike, anya day talanlan saam? Day tiri daw Apay alanlan saam? Dito uyak nagtrabaho. Dito'y asiled. Katuan. Nakalaktiri daw? Wen ata no jak maisturbaw. Kasta kano aya ti work from home. Wen, kastoy talaga. Naglawa mo't ijay salas. Nagtataray da giti ubing ijay. No agbuya da iti tibay, di maisturbo akon. Sa bagay mo't kit di Ala, mangyawat ka man iti lansa. Isuda ito, iti pagtrabahuam dito'y balayo, paray. Wen, pare. Ilak mo pa'y patiri daw. Saanan nga amo ni bagat mo ti aramidaw. Iso nga rin tinapanunot ko. Tapno saan basta-basta makastrak ni bakat ko. Naglaing kan, paray. Siyak pa iti ko na. No kasta, agtultuloy lata ti relasyon nyo kini Chereng. Uy. Di mo pigsahan. Taamangan na mangag na ka ni bakat ko. Ayan nan ngay ni Mike. Madaman nga agtrabaho, ante. Ayan na ngay. Ay, iti man basit asilid nga inaramid na nga opisina na. Adda inaramid na nga opisina na. Wen, ante, tapno saan ka no disturbo? Kasjay gayam ti work from home. O ala, umay kapay ante, tagkapi ka. Ay, sige man nga raw, taday, naglamay. Ante, atuyan ti kapem. Agulimag ka. Ha? Apay ay ante. Kasla agkat katawa mo't ni Mike ija nagtisilit apag trabahuan na. Da kayo mo't ante, gagangay na. Kasjay ay Wen, normal lang dayta. Aya. Ala, agkapi kayo kit din, ante. Hello. Hello, Han. Ay no, nagpogi ka talaga uray video call. Anya, ganda ito ilalabs ko na ya. Uray ka. Nagsiksi ka, mait. Kadigdigos ko nga min, Han. Kasta ka day? Ayan na ni Tigre. Anya? Ni misis mo Ay. Aglablaba siguro. Sigurado ka kadiasan na amaamon day di pa nag-video call ta? Saan? Awan ti amuna day jay ti computer. Taglabakan aglutaw, aglinis ti amuna. Tigre talaga. Rumbang lang ang mapanan ni kabakiran. Madamdaman tumanayin. Adag tok-tok-tok. Amangan nun di bakat ka. Sige nga Rod. Bye. I love you. Bye. Apay ang nagbayag alukatam tiri daw, Mike. Di siya nga rod. Mamin ano lang matagaw atam to'y ridaw. Ay na, busy ako nak. Busy kalakit din akanayon. Umay ka manganan. Anya orasan? Pangaldawan Aldaw gaya man. Nagrigatan ayaw no busy ti tao. Busy? Wala. Agim bibisi. Busy? Si kaki di mo. Awan mat gayam dito'y abay ko ni Mike. Ay, napananangatan. Nakaturog lang itay dito'y abay ko. Ita? Awanan? Inaman kitaan.
Nakasilaw mat iti silid apag trabahuan na. Nakalaktiri daw. Mike! Ada ka dita, Ay, dak dito. Apay ay amasapol nga ilak mo to'y daw. Trabaho ak nga rod. Oh, Uri rabi agtrabaho ka pa'y? wun ata ag overtime ak. Na, ngam apay amasapol nga ilak mo to'y daw. Jak nga rod ka, ti may storbaw. Oh, kasla ita. Des-destorbon nak. Wala, tawan kamutan iti pagiddaan ta. Nagisamsam butak nga rod. Angam, kasla adda kasarsaritam itay Sino kumangay ka? Tag may saak mo dito. Kita akman? Ay, unay ka na ya. Awan ti sabali akadwak dito eh. Mike, ha? Amumon ti jak kayat? Wen, amok. Awanan ti chicks. Nagkunangamin kan ka nga da. Makaamu ka. O sige, inak maturugan. Hala, sumarano ak tam. Ilepas ko lang ti trabaho. Hello, paray. Oh, hello, pare. Naglaing ka man. Makapag-video call kayo lata ka ni Jerry. Agmalmalam kami ang with video call, paray. Aya. Wen. Kagudwat oras lang ti pa nag-work from home ko. Kaduan nga oras ko. Ag-video call kami ka ni Cherry. Bili ba kaun kan ka? Pare, Talaga kasta, pare. kasano, numamuan ni Mrs. mo? Sa anak mo tamadanagan? Tapaya saan? Saan na amaamuan? Awan ti amuna iti internet. Oray rabi agtrab-trabaho ni Mike. Win nga rod ante. Agpatpat nagpay Ay, agasam ngay dayta. Kat no agtrabaho. Ilak na tiri daw. Ha? Awan ka diti sumken a panagduado a dita panunot mo. Mirasol? Huwag nga rod ante. Awan nga ta ti kalukwan nga aramiden na. Panagkunak. Adda ante. Ay, katakwatom ang amen no anya ti aramiden na. Talagang agdwa-dwaak. Hangam, jak mo't amo ti pinpindo tak iti computer na. Isuro ka kaanakan. Ha? Surwanak, ante? Wan anya ngay ti serbik a teacher iti computer. No saan ka maisuro akana ka. Ag-work from home ak manan ita, bakit? Di ka man agtuktukan, ta madisturbo ak. Kwa, ibaon ka kuma ang mapan ag-grocery. Apay asyak ti baon mo? Trabahom da ita? Nasakit nga ro ti ulok. Sumruman ang ti migraine ko. Aya. Wan. Adda di talistaan ti gatangam. Kan ato'y matan ti kwarta. Ay, sapay aday sambut ko. Mabit ka lang mat ijay. Kan italaang mat ngay baon ka. Wan matkit di Alan mapankan. Tapno makasubli ka adagos. Nasaya at tawan gayam ti password day ti computer na. Gapo siguro taamo nila kay ko ajak amo akalikutan ti computer. Ante, anya ngay ti sumarunong aramidon ta. Lukatan ti Facebook na. Ay, malukatan nyo, ante. Wen kaanakan. Mabitlaan. Oh, aday ta. Nalukatanon. Ha? Ay sos. Nagado ti kachat na, ante. Wen nga rod. Kan saan laang amay may sa babae? Aduda.
Ne. Ay. Dahito mat Jerry ti kanayon akain inawag na. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkat katawa ah. Wen ante. Agkasam. Tanagbayag ti panagsarsarita da. Kad kitaam kaday kaanakan. Agsarsarita da, uray rabi eh. Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasamak, ante? Ita, naamwamon ti pudnaw. Wen ante. Amo konti pakabisbisian na. Ha! Work from home gayam, ah? Mirasol, pa nga awan internet. Sana ka makapag-work from home. Saan ka makapag-work from home? Wano, saan kan makapag-chat? Wano makapag-video call? Anya mo dito sa suwi mo? Ha! Awanan ti internet. Gaputa impaputid kon. Taad adugayam ti oras kan panawin mo makichat-chat kan makivid-video call kadagiti babaim. Ay, di ka matagsaw iti kasta, bakit? Dayjay at Jerry nga awagam iti lalabs kan honey. Ha! Asino dayjay, ha? Kwa. Pagayam ko lang, dayjay. Pagayam-gayam, ha? Namin adon alino ko nak, Mike. Ha? Isu nga ita. Pumaanawak pa'y lang dito balay. Makaamukan iti biyag mo. Pimanawan ni bakit ko. Kat kadwa na pa'y dagay anak may ante. Ay, kasta na ti biyag ah. Agaramid kan tumot ngamin iti kalukwan. Anya nga iti aramidak ante. Tapno ang subli ti asawa kan dagay anak ko. Ha! Work from home. Sabali mo't gayam ti aramidam. Ha! Laglagi pam tay pagsasao ako nana. Di mo lokon ti asawam. Tapno naragsak ting kay masakbayan. Ante? Ala, kasapulan dagiti agiinam. Kat agbalbaliw kan. Urnusam ti pamilyam. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mulukwen ti asawam. Tapno naragsak tin kay masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kasta latibyan. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.